The task that I was asked to do, I think I have done fully, which was to introduce the guests. Ka go rialo ke tla be ke kopile fela go tswa ka village health team. Having said that, we'll request a special musical piece from the village health committee.
Thank you very much for that wonderful piece. Ra leboga a re tse maemo a rona ka go tlhatlhologana. Let us settle down and sit down. Ka go rialo baopedi ba ba sa tswang go opela ka tlotlo le ka lerato ba ne ba re simolodisetsa tiro ya rona semmuso, mme ebile e le pina e ka yone e neng e opelwa go tla re emeletsa monga mmuo re o gatileng gore a re direle mo go teng ke kamogelo semmuso. Monga rona Kgosi Masie, sebaka ke sa gago. Ke a leboga botsadi re ka gata Kgosi Botlhole le bora ngwanago ke go lemoge mo tlotlege mokhanselara a re nawa ke go lemoge modulasetilo wa VDC le bo monnao le dikomiti tsotlhe tsa motsetse digano ke le lemoge bodirela puso jo bogano ka maphata a rona ke le lemoge betsho
baeng ba rona ntate Guluwan le bohle ba batlileng ba go patile tsatsi la gompieno le baeng ba rona ba ba tswang go America re le lemoge borre le bomme ke le lemoge le dimerse ka pula botsa dire hang moso wa tsatsi la gompieno re putakaletse gano go tla go bua ka dikgang tsa botsogo e le tsone la tse diretsitseng ka kwano tsatsi la gompieno mme ke dumela gore e le mo malatsing a sa tswa go feta la bona baeng ba ntse ba le lekola mo malapeng le mo dikgotlaneng tsa rona ba ne go a dirwa thulaganyo gore ba tle ka kwano ba tle go nna le rona mo malatsinyaneng a neng a supilwe go tswela ka beke ya 26 tsa June ba ne batla go kopana le rona re le bogosi re ba tlhagolela tsela gore ba tsene mo motseng mme kgangkgolo e ne le go tla go buisana le lona le le morafe go utlwa dikgwetlho tse di teng tsa botsogo mo motseng wa rona mme ko bokhutlong ga ba sena go utlwa dikgwetlho tse di teng matshwenyego a teng mo dikgang tse di amang botsogo e be re tla mo go lone letsatsi la gompieno le leng la di-17 e le go tla go nna le ditshupo tsa botsogo go phutilwe botlhe maphata otlhe a ka tlang go re tlisetsa ditirelo tse re ka di akolang tse re sa kgone go di bona go gongwe re le botsadi mo motseng wa rona wa Taung sekai re na le ba meno re na le ba matlho gore re ba bone mo motseng wa rona ke ga ngaka a re referetse ko BaGamalete mme tsatsi la gompieno ba teng mo motseng wa rona re tla bo re na le bone gautshwane ba re tlhatlhoba ba re tlhapisa meno ba bona matlho a rona ba le mo motseng wa rona ano ke selo sengwe se ke kopang gongwe re opele team ya ga re Guluwan matsogo re ba popote magetla ka thulaganyo yone ke dumela gore thulaganyo e tswa ga moragonyana gale e le mo kgweding tse pedi tse di hitileng e be re ne re le ko metsimaswane re tshwere thulaganyo e tshwanang le ya tsatsi la gompieno ke dumela gore gongwe re Guluwane go Taung e tla nna loago la lona e tla re bone bao ba ba tswang ko mahatsheng ba tla mo Botswana mme le ba go se ka kwano go tla go tswalela re ntse re tshwaragane ka go tsisa ditirelo tsa botsogo mo motseng wa rona go tlamela botsadi jwa rona ka tse ba di tlhokang e le dikgang tsa botsogo ka go thatanyana go gongwe go di hitlelela go tsa nako gore ba bone ngaka ya meno ba bone ngaka ya matlho ka re ba tshwanetse gore ba romele ko sebatela se segolwane sa rona sa BaGamalete anong re lebogela ditirelo ga di ntse di tla mo motseng wa rona ka re di a re thusa di a re kgothatsa go itse gore go diragalang mo pusong dikgwetlho tse re kopana le tsone ke dife mme bele ba tlameletsa le tsone di tlamela gore ba di bone se gautshwane ke dumela gore re tla tswelela jalo go direla puso ka go harologana ba boipelego go bona gore tse re di tlhokang di a ratamela gore di akole di le gaufi mme botsadi re ga letsatsi la gompieno ka one maphata a tsileng ka kwano a re tliseditse ditirelo ke kopa gore a re akole ditirelo tse di tsileng ka kwano tsatsi la gompieno a re se ka ra di tlogela di tliseditswe rona botsadi go ka nna maswabi ha e ka re tswaretsa thulaganyo ya ntlha re ga tswela ntlha mo kgotleng e be re tsamare sa ye ko ditirelo di teng a re tseneng re bone ba ba di tliseditseng ditirelo gore re ba itekodise ke sone se re ka se lebogelang le bogosi ba rona ke dumela gore e tla re bokhutlo ba tiro e beng ba rona ba nne ga se le rona gore le kodisa gore ile ba tsamaya mo motseng wa rona kgwetlho kgolo tse ba di boneng ke dife tse re tla sala rona re le beng gae re bona gore re dira ka tsela e ntseng go bona gore re di
dira ka tsela e ntsang go diga diemo tse e leng gore gongwe di teng di tshwenya re di isa ko tlase ka tsela e le goreng rotlhe re ka ba re tsere karolo re le boeteledipele jwa motse wa rona re na le lona go bona gore tsotlhe tse di ka bong di supilwe re dira ka tsela e ntseng jang yaanong ke re ka mafoko a kalo botsadi re tsene rotlhe mo tirong ye a re bone gore re dirisa tšhono ya tsatsi la gompieko ka go re sang ke re fitlhelela ka gope mme ka e re tsitsile mo motseng wa rona a re bone gore re dirisa tšhono e ka tsela e tshwanetseng ke dumela gore ba tlo tlhola le rona tsatsi lotlhe ba le neela tsone tse ba di tlisitseng ka kwano yaanong diakoleng BaGamalete ka lekalo nte ke la amogele ka pula le gongwe sa ko bokhutlong ke re ke leboge ke bona borara bo teng ha ke lebogele seo borara gore mo tsatsi la gompieko e be ke bona dipalo tsa borre ke kgotsogatsa ga re tlo go bua ka dikgang tsa botsogo a re tsweleleng jalo borara re nne re tsaya karolo mo dikganyeng tse le kamoso ke a leboga re lebogile kgosi ya rona re lebogile monga mmu o re o gatileng ka mahoko a mantle ao a kamogelo mme ke tlabe ke kopile Dr. Gulubane gore a re direle a summation ya se nneng kgosi a bua ka ga sone. Dr. Gulubane. All right, I'll just interpret in brief what our Kgosi was talking about. He started by introducing our dignitaries of the day, emphasizing that we are gathered here today to appreciate and see a showcasing of the different health services that are offered and also to learn on health issues. And furthermore, he emphasized that in previous days, the villagers saw visitors from the United States visiting them in their houses and in their wards to come and appreciate the healthcare issues that they have in order to devise solutions or to make recommendations. Furthermore, to also plan for this health expo as we are gathered here today, which is something that he really appreciates. And he further acknowledges that before this expo, there was a previous expo in the same region in Swami by the previous cohort that was here. And his expectation and his hope for CIE is that further cohorts or future cohorts that will come will also host the health expos within this region as well to ensure that health services that are not normally available within the healthcare facility can reach the people here. He emphasized that sometimes it is difficult for people to get the services as they need to wait for a long time to see the doctor and they have to travel to either Ramotswa or BLH to get the services that they need. So having these services come as we have today is something that they really appreciate, and he hopes that both the social work and us work together to ensure that the services are advanced in this community. And his expectation is that before your departure, you'll sit with them and give them feedback of the recommendations that you have based on your findings from the community needs assessment that you developed. And one thing that he really appreciates is that he recognizes a significant attendance of men who have showed their interest in this activity today, which he says is something of note to see men coming forth to engage in health activities. That is that in summary. Yeah. Ke a leboga ka your summation mme ke tsweditse program jaaka e supiwa hana ke re tla be re na le keynote address by Dr. Gulubane Mongane. Ke ta simolla ka go lemoga Kgosi Masie monga mmoro gatileng o le gore o re neetse le tshona go be le ha matsatsi eno le mothusi wa gagwe Kgosi Bothole le bogosana ba e leng gore ba ba patile ke le mo gape go leng teng jaaka honorable councillor honorable Bilane o hano honorable Nawa o hano gompieno ke le mo gape le bo leng teng ja VDC village health committee le ba direla puso bothe le mo le mo hano no gore ka se kgone go ba nang ka maina yalo le ba ile gore ba tise ditamelo. Just started by observing protocol by acknowledging our chief
the assistant chief, the headman, the honorable councillor, the committees that are here today. So I'll be mixing both languages so that you can also hear. Tota rai tumela thata mo ngwagong go be re putagane ga mo mauri o kra mo taung ke le le re metse mo taung go ta re ipelela tsa botsogo tota re ta go bona ditshupo tsa botsogo ka gore botsogo ke boikarabelo ba rona mo ha se pitso hela ya botsogo mme ke go ipelela bojang mo gore le motse kana popagano ya rona kana kopano ya rona re le motse wa Taung gape go supa hela gore bašwa le bone ba tsa karolo mo dikganyeng tsa botsogo jaaka re bone le bašwa ba ile gore ba re phutile hano tsatsi jeng. So it is a tremendous honor to here today in this year's health fair here in Taung, which is a gathering that not only celebrates the spirit of community but also the power of youth-driven public health delivery. Tota harle ana go re bontsha bo mosola ja go berekisana mmogo kana tirisano mmogo se le gore ke motheo wa ile gore le hatsela rona la Botswana la re mo go tsona go berekisana mmogo gape go supa gore motse wa Taung wa gola le gona go bona bana hela ba tsoko mahatseng a tsididi ba tsile gwana go le ithaopela go ta ba tlhaloganya ka jaaka le selang ka teng le gona go ta go tlisa ditamelo tsa botsogo kwano. So this is a day that exemplifies partnership, purpose, and progress. Tsatsi jeno tota go supa hela gore jaaka re le hayana gore bana ba rona ba ne ba tsere karolo gore ba te ba reitse gore mathata ke eng mo motseng ba bangwe le ka tswele ba bone ba ntse ba tsamaya ntule mtwana ba botsa gore go diragala eng gape go supa popagano ka gore bana ba berekisana le ba village health committee ba tsena le bone mo motseng. Village health committee e ba patile le village development committee le one ba patile le khosi masie le khosi botholesa le ba tsa karolo le go simolla ka 26 mo tsamaiso kana mo paakanyong ya letsatsi le leng gore re mo go lone. So today's event is more than just an expo, it is the outcome of dedicated inquiry, active listening, and collaborative engagement between students and residents of Taung. What you see here today, in every booth, every resource, every health message, was shaped by the findings of rigorous community needs assessment conducted by our students as part of the community public health course. Se le se bonang ha se irule ke bone bana ba rona ke tababitsa bana ba rona le ha ba tswa ko mahatseng ka bile ba ntse ba teile maina a Setswana ba le tauto maina a bona a Setswana ile gore ba tala bolelela ibile ba kgona go dumedisa ka Setswana go be ba le hayana bana ba tsena mo motseng ba bona gore mathata ke eng be ba batla ditamelo tsone tse di hatse re ka ba opela matsogo ka maiteko a bona ka. So these assessments weren't just academic exercises, they were expressions of respect, care, and a shared vision of health equity. Ba bontshitse jalo gore ba thompha le hatsela rona ba le thompha le banni ba motse wa Taung ba bontsha jalo le gore le bona ke ba tsa karolo ke bana ba rona jalo. To our students, you have embraced Botswana not only as a place of learning but as a space for shared growth. Your ability to connect global health principles to local realities demonstrates the power of intercultural understanding in building inclusive, community-rooted solutions. You are ambassadors of empathy and inquiry. Your work exemplifies the future of public health. Bana ba rona re ipela ka bona go supa hela gore bana ba sa taela go ithuta ko mma dikolo mme bana ba tsentse le bopolo thomogi mo teng le lo rato la le hatsela rona la Botswana mo teng. I was particularly impressed on how your interventions are both responsive and relevant, and most importantly, they're grounded in the lived realities of the people of Taung. Bana ba tsena mo metseng ya lona ntule ntwana ba nna le lona ba bona re seemo ke eng ba lela le lona ba bona mathata le mathata pelo e gore la ralala ka seo tota re ipela ka sone gore ne se kganyela gore ba te ba re nya rona re tswa ko bana ba tsena ebile jaaka le ba bona ba teng dituku yana le mesese go supa gore ke bana ba rona ba tota le ngwao e leng gore ra e thompha mo kgoteng re le Batswana.
To our community members, thank you for opening your doors, sharing your stories, and guiding this process. Your insights shape this fair, and your presence today completes it. Banni ba motho wa Taung go betota ba buletse bana ba dipelo tsa bone le kgoro tsa motse a gona jara teng e le gore ba tlile ba tsena mo gone ba gapelwa ntekana ba buwa jara teng le ngwe ba tsena mo gone go ne go tiswa ditilo gore ba nne ha batse gongwe le gongwe la batutio ba hiwa nako lo ke itela motlhantsa a phepafatsa kana cleaner o na ba ha nako gore a ba etsebe a ba bolelle gore mathata ke eng a ile gore ba ra le tota re le mo ga seo ebile tota re tota seo. As we move forward, may this fair serve as a reminder that public health does not reside solely in clinics or textbooks. It lives in dialogue, data, and everyday decisions, and may also inspire continued partnerships between universities, communities, and health systems in pursuit of healthier futures of all. Botsogo ha se maikarabelo ga mmamorisi kana ba kliniki hela kana ba oki. Har mongwe le mongwe a rona ikiteka thupana go tsa boikarabelo mo dikganyeng tsa botsogo e ka tswa e le ba village health committee ja ka re ba bona ba setse ba itsosa se mutule ka dipina tse e leng gore di lamala tsotlhe mo rediong tse e leng gore ke tsa lona mo Taung seo se supela go tswa go lowe le ntse le tsa boikarabelo mo dikganyeng tsa botsogo ga go se ka hella bo a re tsweleleng re ipe mo seraleng re itshupe gore tsa boikarabelo go dikganyeng tsa botsogo gore le batho ba motse re se ka re ke bongaka hela bo e leng gore mo tshwanetse go tsaya boikarabelo se sengwe gape re rupetsa gore a re tsweleleng re berekisane le magato a mo ka tswa University of Botswana kana bape ba bo America kana ka re berekisaneng mo gore ba bulle dikgoro gore le bone ba re thuse ha ile gore goromente e ka tswa e thaelelwa teng. So let's celebrate learning, action, and the possibilities we create when we come together. Jaaka re tabo re tsamaya mo dikantorong tse re bona re tsa ditamelo tsa botsogo a re ipeleng re itumeleng re tse ditamelo tse di hano re bue le bana ba rona re ba botse dipotso re ba isi botoka ka go rialo ke le bogile hela thata. Ke a leboga ngaka. Thank you, Doctor. Ke lebogela mahoko a mantle a o sa tswang go araya rona ba re kokwaneng ga gompieno le morati o tlotlegang wa gago semasie. I would just like to appreciate you for the words that you gave to the community gathered here, the community that is under the leadership of Kgosi Masia. Mme ke re ka go rialo ke re ba go utlwile mongame ba go utlwile ebile ke dumela gore ba tla go tsatsile. Just in saying that, I believe that the community was listening to you attentively and they've taken note of what you said. Ke re ka go rialo ha re buena mo programeng botsadi jo bo tlotlegang beng ba me fana re tla nna le puisano ka tsa botsogo go tswa mo go ka our nursing sister e bo Mme Morris. We will invite our matron from the clinic to give us a health talk, Mam Morris. Mekere ha kantata sebaka ke sa gago Mme Morris. Mam Morris, the floor is yours. Ya le dumedisa Kgosi Masia mothusiwa gagwe botlhole borara bote bo bohano ba ba re tsileng gore tiro ya rona e kgonege e re pula e lenele. I'll start by recognizing our dignitaries here and all those who made this event a success today and greet them with pula. Tota ke re ke lemoga gore le tsa botsogo ka tlhoagalo ka go supa ka dinomoro tse di tsileng ka tsone mme ke re seo ra leboga. It is quite evident that you all take your health very seriously, looking at the number of people who have turned out for this event today. Me gape ke tse hela ke re tota ke tsene mo dithakong tsa ga Deputy Secretary tsa ga Dr. Didimalang e ka bele ena e menga me le ha seo ga go tona gore ke ditse tiro e diretse kwa. I am here standing in for Dr. Didimalang, who is the Deputy Council Secretary, Primary Healthcare Services. And it is appropriate that I'm here representing him since I am hosting this event as the matron here. Me ke re hela tota rona hela
re nne re itseela gore tota mo botsogong thata re bolawa ke malwetse a sa tshelaneng. What we are recognizing now is that most people are being killed by non-communicable diseases. Malwetse a go reka ra bo sukiri, bo BP, ele dio tse eleng gore ditamelo tsa teng di teng kwano gompieno gore di tsisitse ko go lona gore le kgone go di dirisa. Such non-communicable diseases include diseases such as diabetes and hypertension, and I'm happy to note that today the services here will be helping to screen some of these non-communicable diseases that are a cause of mortality in our population. Gape re na le mo gongwe bolwetse bo eleng gore bo setse bo re tsaya ba kankere le bone ke le bone le gore le rona ka ga re na le dio tse go tintsa via tse eleng gore re go checka kankere re be re boa re go neela le maduo. Of note as well, cancer is a leading cause of death in our population, and it is important to note that in our clinic we also have a screening modality called VIA, or visual inspection under acetic acid, to be able to pick signs of cervical cancer before it advances. Jaanong se ke se kopanyela botsadi ke kopa gore a re dirise mananeo a ra diseditsweng le tleliniki ya rona a re diriseng ha le sa sekgotsogale mabapi a butswe ke teng go le thusa. Therefore, I encourage everybody to use the screening services that have been brought here today and to also take advantage of our clinic and the screening modalities that are availed through our clinic as well. Tota a re ska ra dia nako ka go bua re tsameng re go dira re ithatobe nako ke ya rona botsadi. We don't want to waste much time speaking. We would rather spend more time on our stall so that we can learn about and also appreciate the screening opportunities that we have today. Thank you very much. Ke kopa re mo opele matla. A round of applause for her. Yes. Ka go rialo puisano ya tsa botsogo e ne sa tlehela ka Memma Morris. Re tla be re na le ba ba itsweledisang mme e le makgwanyana. Mme makgwanyana a rona a ke tla kopa group 1 gore a emelele a tsamaele ka kwana. In addition to Ms. Morris's health talk, we also have our international students who are also going to be doing a health talk for us. Right now, I'll request Group 1 to come up front to give us the health talk today. Ha group 1 e hetsa go tla go tsena group 2. Ha group 2 e hetsa go tla go tsena group 3. Di group di tharo hela ba baetso. Immediately after Group 1 finishes, then Group 2 will come, then subsequently Group 3 will wrap up. Group 1 representative. Group 1 representative. Just do as planned. Okay. Dumelang Boma Lebora. Ke bediwa katleho. Ke bediwa neo. Ke bediwa kagiso. So first off, we'd like to say thank you so much for having us. We really appreciate being here, and we're very grateful. Kita simula hela ka go le lemoga hano ke itumela go berele hano tsatsi je. Today, we're going to talk about health literacy and education. And over the past couple of weeks, we have done a community needs assessment across the greater Taung village. And from what we have seen, there's lacks of special medicine care in the village. And we felt the need that to educate people on this matter and to raise awareness for our ideas brought forth. Mo dibekeng tse di hitileng re ntse re tsena mo motseng wa Taung ntlo le ntwana re ithuta ka mathata a lona mme se re se itemogetseng ke gore go na le kgwetlho ya gore ga lena ditamelo tsa bongaka bo bogolwane kwano la sokola go bona bongaka
jalo he ne re bona go le botlhokwa gore re ka le ruta ka dikgang tsa botsogo gore le ka nna le kitso e rileng la go ntse go sena dingaka jalo le kgone go itse gona go itemogela le go ithathoba ka mathata mangwe a botsogo. So today we'll be presenting on general women's health and mental health. So without further ado, I'll pass it on to my colleagues. Tsatsi eno re tla bo re lebeletse botsogo jwa bomme, botsogo ba bomme re be re bua le botsogo ba tlhaloganyo ka go rialo ke tla neela balekane ba me gore le bone ba tswelediisa ke eng teng. So these specialist services are incredibly important, especially to the community of Taung, because they increase awareness on managing reproductive health, as well as supporting emotional well-being and preventing serious illnesses. Bongata bo bo kgethegileng bo botlhokwa ka gore bo thusa bomme gore ba ka kgona go bona botsogo mo dikganyeng tsa bomme le go neela gore batho ba kgone gore ba itshidile maikutlo le go nna le tshidilo maikutlo gore ba nne le botsogo mo go tsa tlhaloganyo. When healthcare services, especially specialized services, are unavailable for immediate access, it is very important to understand how to do self-checks. Jalo ha go sena bongaka jaaka re itse bongaka ba tlhaela go botlhokwa gore o le motho o kgone go itse go ithathoba le go lemoga dikai dingwe tse e leng gore di ka go lemosa go na le mathata mo mmeleng wa gago. Understanding how to do a self-check on your body is especially useful because it helps to catch diseases early, improve treatment when you get to a healthcare facility, and it also ensure that everyone has the care they need to stay healthy. Go itse go ithathoba go botlhokwa ka gore go ga tshwana kgona go lemoga bolwetse bo ise bo kekele gape go ga tshwana gore ka kgona go tsiboga wa tabogela go go ba kokelo le go dirisa tsone ditsompelo tsa botsogo tse e leng gore di teng. Today we will be going over how to do a self-exam to check for breast lumps. Tsatsi jeno ra go le ruta gore le ka tlhatlhoba dikgwethe jang mo mabeleng. This can help detect early signs of breast cancer at your own home without having to go to a doctor or clinic. Okay, so we move there so that everyone can see. Go botlhokwa gore mo le mo itse go ithathoba dikgwethe mo mabeleng gore o kgone go lemoga dikai tsa kankere ya mabele o santse le ko lapeng gore o kgone go tsiboga gore o ka go bona ka botsogo. First, men should also listen to this because your partner can help with men should also listen because your partners can help you with your breast exam, and it can also be informative to know how your partner is doing health-wise. Borre le bona go botlhokwa gore ba reetse gore o kgona go thusa mme wa gago kana mokapelo wa gago kana motho o tshelang le ene o se mo go nago gore ka motho ba mo mabeleng gore o kgone gore le moge dikgwetlho tse e leng gore dikgwetlho tse di teng mo mabeleng le wena o kgona go ikatloba o le motho wa rre dikgwetlho tse di leng gore di teng mo mabeleng a gago. First, you will stand and look at yourself in a mirror with your hands by your sides, like this, and see if there's any swelling or dimples in your breast. Check the shape as well. Hands on side now. All right. Utaboe ema jalo ya no. O itibile mo siponi mo ema. O beile matsogo jana. O itibile. Yes. Next, put your hands on your hips and flex your chest muscles, and then check again for irregularities in your breasts. It is okay if the left and right breasts are not symmetrical because that is very normal. How se na go iteba o tabo ba matsogo mangole mo no mo di noke o le bella gore ga ona le phetogo mo mabeleng a gago. Now you want to lie down on your back. And then with your middle 3 fingers, using the pads and not the tips, you want to press softly and with a medium pressure and with a harsher pressure to make sure that you are reaching all areas of the tissue.
o ka telle ka o gata ka ha go khona gore o ka no ke lebele lo thela mo karolong tsotlhe o seka seka gore ane ha gona kgwethe mo teng o ka loka tota di karolo tsotlhe mo lebeleng. Make sure to cover the whole area in both breasts, starting from your armpits and going all the way around. Go botlhokwa gore ntse o ikanoka mo lebeleng o simolola ka ga lekgwafeng o tela le lebele lotho o kanoka go rutora gona kgwethe epe mo teng. Check for hard lumps, tightness, knots, and other ridges or dimples. So se seka-sekang o batla dikgwethe mo teng mo go lebelela letlalo gore a letlalo le thata kana go na le dithompola mo lebeleng tse leng gore ga wa di tlwaela di le go. And then finally, squeeze the nipples slightly to check if there's anything that comes out. Go tswa go ta mo tobetsa lebele go bona gore a go tswa mashi mo teng kana go tswa madi o sa tlwaelang mo teng kana go tswa bolaju wa le ta mosa ya go seka-seka gore go tlatsa sengwe mo teng. Noticing any changes, any lumps, does not necessarily mean that you have breast cancer, but it is important to note that if you have lumps or bloody discharge or any other irregularities, that you should talk to a medical professional when you can. Thompola mo lebeleng kana kgwetha gore ile gore ke kankere mme hela go botlhokwa ra o iuto o tsiboga ka pila o tabogela go ba bongaka la o ka bona madi a tswa mo lebeleng kana o bona go tswa metsinyana o sa tlwaela tsiboga o go bongakeng gore ba seka-seke gore a ne a se kankere ya Before we end our presentation today, we do want to tell you all about an initiative that we're planning called Specialist Day. Pele ga re hetsa re batla go le bolela ka maitamo kana keletso re nang lone mo motseng mo e bitswang go te bongaka bo bogolwane go tisa bongaka bo bogolwane mo letsatsing le mokwalo. As we mentioned earlier, having specialist care is incredibly important. And so with Specialist Day, we would be hoping to partner with the DHMT or another governing body in Botswana to bring in psychiatrists, gynecologists, or dentists to Taung at least once a month. Keletso ya rona tota ke gore go nne letsatsi le kgethegileng le kana mo kgweding gore re kope ba bongaka kana ba di-private kana ba BLH kana ka gore ba nne ba taga e le bongaka bo bogolwane bo e leng gore re sokola go bo bona ba tise ditamelo kwa go nako tse dingwe hela gore batho ba kgone go thusiwa jaaka re sile ha tsatsi jeno. The hope of this is that we can reduce the disparities that are faced in receiving specialist care, and so we are currently trying to get this plan off the ground. Tota sologelo ya go ira ke gore ga go iragala batho ba sokola go bona bongaka ba ka thusega re sologela gore seo e ka re boela ko lehatseng la rona se be simoletse maiteko a gore ka bona seo go na le maiteko le maikelo a gore ka simologa go diragala. So, with all that being said, if you feel that you would benefit from our service, please come visit our tent. How Kgotla bue le rona o to gore re dira re go rute le go heta ka nta rona ke yone le tala ya le. We have pamphlets and infographics that we felt would help you guys in managing your health literacy and education. Re na le dipampiri tse e leng gore di ka le ruta ka tsa botsogo gore ga le gore re kgone gore re itse le rona le kgone gore ruta ka se ne re ntse re bua ka sone ga gompieno. We have also translated them into Setswana to make it more easier for you all to understand. Ibile re na re ramolela go Setswaneng gore le kgone gore le tlhaloganye le kgone go bala gore ga tweng e se ka nna sekgwa hela. So thank you for your support, and yes, ke a leboha. One more thing I forgot to mention, we do have an interest sheet that you can fill out at our tent. No names are required, but this is so that we, the VDC, and the Kgotlas can gather data to continue improving this development. Go na le potsoloso ya le ta botsang gore le tlhoka go bona bongaka ba mohuta mma o tle go kwala ina la gago mme le tebele go ha borara ba bogosi le rona le VDC le VHC kitso ya gore
go tlhokega eng sente ebile re tlhoka gore re kope thuso e ntseng jang ya bongaka. So a le tseleng tela ka ikwadisa le bontshela gore re tlhoka bongaka ba mohutamang. Thank you. Re ba opele matsogo. Ke a leboga Group 1, Group 2, and Group 3. All right, Group 2. Dumelang la le dumelang Rona. Ke bidiwa Eva le Setunia. Ke bidiwa Masejo le Ariana. So from our needs assessment this past month, we wanted to focus on health literacy within parents in Taung. Tota ile re ntse re ta go tarira patisiso mo Taung re batla gore re rute ka tlhokomelo ya batsadi ba tlhokomela bana ba bone. We wanted to focus particularly on single parents, young parents, and new parents. Tota thutuntsho ya rona e remeletse thata mo batsading ba ile gore ba nosi ba nosi ka go tlhokomela bana motsadi o mongwe a seo le ba ile gore ba nna le bana ba santse ba le ba potana le ba ile gore jalo ke batsadi ba ile gore ke gone nnang batsetsi kana ke gone ba tshola ngwana wa ntlha ba ise ba tlhaloganye ka tsa botsetsi kana ka tsa go tlhokomela bana. We plan to introduce an intervention called the New Parents Connection Group that would focus on improving health literacy among parents and create a safe and supportive environment for parents to talk and connect in. Keletso ya rona mo Taung ke gore go nne le mokgatlho o e leng gore o ta o eteletswe ke bone ba botsogo o e leng gore o remeletse mo batsetsing ba bašwa motho re santse le magorogo mašwa mo botsetsing gore a rutiwe gore ngwana o tlhokomelwa jang le gore le ene o itlhokomela ka tsela e ntseng jang e le motsetsi o mošwa. In this group, parents could come together, learn basic childcare skills, and support one another both mentally, emotionally, and also practically. Mo mokgatlhong mo batsetsi bone ba kana batsadi ba e leng gore ba bašwa ba tlo ba rutana gore ba ka thusana ka tsela e ntseng jang go godisa bana le go thusa gore ba sedilane maikutlo le gore ba ka bona ditamelo go thusana ka tsela e ntseng jang ba le mmogo. And this group would be open to both fathers and mothers, not just mothers. Mokgatlho o tla bo buletse bote borre le bomme seng bomme hela gore le bone borre ba tse karolo mo dikganyeng tsa go godisa bana ba bone. We want to normalize the challenges that parents face and help new parents realize that they're not alone. Re batla gore batho ba kgone go bula dipelo ba bua ka mathata e leng gore ba ralala ile batsadi ba bašwa le gore ba itse gore ga ba nosi ha ba reletse dikgwetlho tsa go godisa masea le bana ba bone. We spoke to many new parents within Taung, and we found out that a lot of parents were feeling stressed, sad, worried, and feeling unprepared. Ha re ntse re bua le baimana le batsitsi ba bašwa ne re le bona gore ba le bantsi ha ba ipaakanyetsa tsholo le go godisa bana ba na le stress se le sentsi sone sa go godisa bana ba thobaela mo maikutong a go tamoganyeng tsa go godisa bana ba bone le masea. We hope to partner with the BHC in local clinics and social services in order to help provide emotional support, with food, clothing, and other sort of resources for families who are in need. Tota maikaelelo a rona ke go bona VHC ba rekisana le social work re nna le kopagano gore batsetse bona ba ba e leng gore ba tlhoka ba kgone go bona thuso e leng gore e rileng e kgethegileng go godisa bana ba bone. To launch this initiative, we want to give you all a demonstration of how to help an infant who is choking and how to help an infant who is not breathing with CPR. Tota gore re simololle maikaelelo o nea mo motseng gore re tlhokomele batsadi ba e leng gore ba kgone go tlhokomela bana ke gore re le rute gore ngwana ha kgamiwa kana ngwana gore re ntse mosola ba kgamiwa ke maši
kana a metsa sengwe ke o itse o ka dira jang ha ngwana ga wa ka kgannwa ke selo ona le ene. Yeah, we're talking about who were there. Yes, this among many other skills and information you can learn at this group. If it's something you would be interested in, we have our tent right over there if you would like to sign your name and your contact information if you'd like to get connected. Tota maikelo a rona ke gore batsitsi ba bašwa le ba ileng gore ba itsholetse ba batlang go tsenela mokgato ba ikwadise gore re tlogele maina le ba VHC go simolola ba tsweledisa mokgato la re boetse ko gae gore ne re phutha bomme ba ileng gore ba na le bana ba bašwa. Okay, we're going over here now. We're gonna go, I don't know what it is, over here? Yeah. Look around. Yeah. You know what? But once I want to have your later, I mean, make it zero. I don't want to cross it as soon as it's like it later. Okay. So to help an infant who is choking, the first step is to place the infant on your underarm, and you can even rest them on your knee, and you're going to put them face down on their stomach. Sorry, I forgot to translate. Umma ka kampa mo robatsa kampo ka mma le molong le ga kwa nna ya akere wa mo ribanisa ke go ribanisa. And with your hand, using the heel or palm, you're going to give 5 back slaps right between their shoulder blades. Jalo se tsone mo ribamisitse a bota mo mmetsa ka o mmetsa na thata mo mokwateng ga thano ke ro ba pressure ana ga thano mo mokwateng wa gagwe ga 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 mageta. After giving 5 back slaps and nothing has come out of their mouth, then you're going to flip them onto their back, stomach facing up, and you're going to give 5 chest thrusts, about 1/3 of an inch in their chest. Ngwana se tsomo re ba misitse yalo o bo le ka ga thano yana go re mo gatise mo kwateng go sa tswe sepe o tabo mo thanola gape yana o bo tobetsa ha se hubeng ga thano ga o tobetsa thata yana gore o ntshe selo se leng go bona se ka tswa selo se leng gore se mo gamile o simolla ka ga thano mmeile ka ha bona go se sepe wa mo thanola gape o bo tobetsa ka melwana ya mebedi ha gare ga se huba. And you're going to repeat those steps until something comes out, but if you see that your child is no longer breathing, then you're going to continue into CPR, which we'll demonstrate. Wa tswelela o le ka dikgato tsa go tobetsa ka hale ka ha o bona ka re ngwana ha hene kana o bona ka re ano hospital go tswa mo wa tsena mo teng o ta bo ira mo go teng CPR mo ileng gore ke go leka go tsosolosa ngwana. When the child is not breathing, you are going to first, you're going to take 2 fingers, and this is for children under the age of 1. You're going to take 2 fingers between the center of their chest, and you're going to initiate 30 chest compressions. Ha o le mo ngwana ngwana o ditimetse ha hene o sentse emetse gore ba botsogo ba take o tawa no o ira mo go teng o mo compressa ga tete go thusa gore magata a gone go hema o tawa mo tobetsa jaaka a dirana ga 30 1 2 3 4 go telle re tsena go bo 30. Once you have given 30, you're going to give 2 rescue breaths. You want to make sure that your mouth covers their mouth and their nose, and you're going to watch for their chest to rise as you're giving these breaths. Ha o setse jalo o mo tobeditse ga 30 jalo o budulela mowa mo go ene o ta bo budulela mowa mo nkong le molomo wa gago ya gabedi. You're going to repeat these steps, 30 chest compressions, and then 2 rescue breaths over and over until the infant is responsive again. Taking the steps that we just demonstrated both in English and Setswana. Re ta bo re na le dipampiri ke itse ke ntse re buana go lebega go le thata gore le go bana le iketlile ko lapeng
ke tsao le mo mmamodisi ba tla tswela ba ntse ba re thusong tse go tleliniking gore go le gore go tsenelle mo teng le lona le tele le keletse gore e re go diragala go se itse gore o ka dira jang Again, thank you so much again. If you're interested in our group, we have entrance forms over there. Batsetsi le bomme ba basha le ka tla ikwadisa gore bomme ba VHC ba ne ba ropella ba tsweledise ka mogatho la re tsamaile ka gore ya ba ta wela go morago. Thank you. Go ta tsena ba bo hello mo group ya bona. Jumelan, ke podiwa la Rona le Emma, re batuti mo University of Botswana, le re itu tanwao le Community Public Health. After spending some time here in the community of Taung, we identified one key issue being substance abuse that stems from high unemployment. Ile re ntse re tsena ntule ntwana le mo ile re kganye mo ile gore ke a konokono mo motseng wa Taung ke kganya go nwa dinotagi phetelela e ba itwa ke gore batho ga bana ditiro kana ba bone ditiro. Substance abuse is defined as the excessive use of drugs and alcohol or other illicit substances that affects your day-to-day life. Gona ditagi kana go jala phetelela go twa go nwa go jala mo ile gore go hela go khoreletsa ka jaaka o tshelang ka teng le batho ba o tshelang le bone le jaaka hela o irisa ditsompelo tsa gago. Based on our observations, this includes heavy drinking, cannabis use, and cat use. Tota dinotagi tse re bua ka gone mo ile gore motho o nwa go jalwa phetelela le gone go goga motokwane mo gongwe ka nna gone go dirisa bo katse jalo. So research has proven that physical exercise and activity is a useful and beneficial tool to curb substance abuse. It acts as a way to avoid substance abuse addiction from forming in the first place. Also, it curbs withdrawal symptoms and overall improves well-being. Dipatlisiso di supa gore go ikatisa mmele go thusa hela thata mo gore motho a ska irisa dinotagi phetelela. Go thusa hela thata gore motho ha nna ntse ikatisa kana itshidila mmele a ska hela a ikaya ka bojalwa kana ka ditagi se sengwe gape go thusa hela gore motho a kgone go ditogela a sa kgaitiwe le go le hela nna ntse go sena sepeseleng se sengwe le sengwe se leng se montsha bodutu. Physical activity also helps with improved mental health outcomes, and it also helps with prevention of non-communicable diseases like diabetes and hypertension. Go ikatisa mmele go thusa mo go sedileng tlhaloganyo gape go thusa mo go thibeleng malwetse a mangwe a sa tshelaneng jaaka go sukiri le bo high blood jalo le a mangwe e leng gore a tshelane. So to combat this issue, we have come up with an idea to create a sort of group wellness and also group therapy session called Strength Society. Tota keletso ya rona ke gore mo motseng wa Taung go nne le mokgatlho e leng gore ke a itshidile mmele go ne ha e leng gore go nna go kopana gore go ikatisiwe go itshidile mmele. This will be a place particularly for young boys to gather together and give them something to do so they're not sitting at home bored, and also provide them with support from peers. Tota maikelelo a rona ke go bona bašwa ba rona ba sa nne hela ba tsamaya ba sa ire sepe ba nna ba kopana ba sidila mebele jalo gore ba ska nna le one tšhono ya go hela ba itega tsebe ba tsena mo ditageng le majalwa jalo. So
So to give you a little insight into what you could be doing at Strength Society, we are going to do a little Zumba class. And we want you all to join us. Jalo he, gore le ipakanye go bankanya mokgatlo wa lona wa itshilo mmele. Re tlo re tsenya pina, re be re agale rothe re bela ditilo ga thoko. Re se le mebele ya rona re bine mmogo ba le bontshe gore re ka itshila mmele ja. Ke tlo re bata ema ga re taba le ba re libile ka kwa rothe be re tsa ka rolo mo se le gore ba re bontsha gore ba dira ja. Re ka ema re be re le ba kwa rothe re phatala le hela jaaka batho ba re bontsha gore re itse mebele. Just follow us along. It's going to be super easy and super fun. Just let the music move you. Jalo go taba go le monate a re tsengela le phuthuloge re tla bontsha le ba ile gore ba palelwa gore bone ba ka dira ba sa go jaaka re tsweletse.
a re boele mo ditulong tsa rona. A re boele mo ditulong tsa rona. A re boele mo ditulong tsa rona. Ke kopa gore batho botlhe ba ba emeng kwa ntle kwa ba tsenne mo teng ditiro di goneha. Ke tla be ke kopile gore batho botlhe ba ba emeng ka dinao ba tsamaele ka kwano re tle re he our honorable councillor Kgotla ya gore direla tsuboko ebile le malebogo a tiro ye ntle ya letsatsi la go mo tshwareng wa baretso mo tshegetseng go mo emeletseng ka dinao. Ke kopa batho botlhe ba ba neng ka dinao le nne ha batho ke tla be ke kopile motlotlegi Renawa go direla mo go teng ke vote of thanks. Renawa sebaka ke sa gago mong rona. Honorable Councillor, Honorable Nawa will do the vote of thanks. BaGamalete. Probably let me say it in English because I want it that it comes from the horse's mouth. First and foremost, let me say protocol observed. And Mr. Gulubani, let me say also that I'm a bit hesitant to be giving you a vote of thanks because normally when you give a vote of thanks, you are saying all is well and everybody can go. And yet on the deliberations that were said here by our students from the UK, they said something that implicated or gave an impression that there is a memorandum of understanding that I thought would be signed here. From the past, we have seen initiatives like this one being signed for through tripartite or maybe triple P or whatever kind of arrangement with big dignitaries or big offices of the government. And the lower people, like us here, we don't get to experience continuity or to experience the benefits because this is just the beginning. I'm of the view that this initiative has to continue, and I'm scared that if one way or the other, maybe you are going to sign this agreement or you sign the agreement with the University of Botswana, chances are that the benefits may not filter to the community of Taung. And therefore, I wish to categorically emphasize that whatever agreement is being done, please, I'm pleading with you, let our Kosi be involved, let myself be involved, not necessarily me in person, but the office that I'm standing for, let our matron there be involved so that our communities can fully benefit from this initiative like they are going to benefit today. I must say that I am standing here as a victim of many other chronic diseases or you name them. Because if you talk about heart failure, my brother passed on because of heart failure. If you talk about massive pulmonary embolism due to sugar diabetes and blood pressure, it's caused the death for my mother. If you talk about kidney failure, my dad passed of kidney failure. So in Taung, we are so vulnerable to these diseases, and I dearly, support this initiative. I wish to see continuity. I wish to see our people
getting involved all the way from today onwards. Okay. And therefore, concepts that you did mention, like partnership and purpose of why this event is very, very important. I really congratulate you that you found it fit that you pick our community here in Taung. Collective involvement that you experienced when you were taking or gathering information as to what exactly you will be addressing when you perform this day to day, it's something that also has to be recognized. I also want to appreciate in a special way our community, members of Taung village, who welcomed you in their homes and also expressed that kind of collaboration. That is to say, under normal circumstances, when you ask people about their health problems, they hardly disclose. But the impression I'm getting is that people were so open enough to give you what our problems are. So in a way, I think that is the beginning of good things to happen in our village. And also you spoke about formation of several groups. I want to say that already we have the village health team group that I think can help you facilitate the initiative that you are bringing forward. There's the other one for home-based care, if I'm not mistaken. I think it's still there. So already there are initiatives that are in place. I think it's just only to reinforce and maybe broaden up the scope on how they can maybe cover up other fields that you are bringing on board. And then also, I think the one that goes without saying, drug and substance abuse. That is a thorn in our hearts, not only for this community in Taung, but for the nation at large. So definitely we would want to see private companies, private organizations, and everybody who wants to help us to come forth, because honestly, our government, ourselves, Kgotla, and everybody, we can't do it alone. We need a lot of support, because young people, like you mentioned, due to lack of employment, they end up indulging in these dangerous activities. So I believe that is one thing also that we need to work on very hard, and we need to get things going under that space. So I really congratulate you for having picked that one up, and I also wish our community would open up more so that we can establish how best we can handle it. So that is what I wish I have to also recognize. But otherwise, I wish to say to you, initially when we were busy with our political campaigns, both my party, which is right now the official opposition party, and also even the government, that is the party that is the government now, together we spoke about, we were so concerned from our manifestos, we spoke about the importance of public health. It's there in our manifestos. So our government, the current government, the UDC government, had something in their manifesto about public health. So what you are doing is very substantiative, and we really recommend it. And I wish, Dr. Buluban, if possible, let's maybe convert this event into an annual event, and we grow it bigger and bigger and bigger. Let's get everybody involved. We have a lot of companies, industries in Taung village. Maybe one way or the other they could also come on board and see if they could help otherwise. And even ourselves here individually, I think we can bring our chicken, our goats, meat, what, so that we spend the whole day here, dipping much into these health issues. So I think by so saying, I really thank you so much.
ke dumela gore tiro e tshwana le bana ba rona ba University ya Botswana ba supa gore lenaneo le tlebe le tswelela mme ka maitemogelo a me go dumalanwa jaana ko diofising tse di tona Mamoris ko ga borone go bo go saenwa go ne ko gore dingaka jaaka ba ne ba bua di tlabe di tla kwano ga gongwe dingaka tse ga di tliela ka dithuso tsa go tlhatlhoba ba ka le ka dithuso tsa gore gongwe ba ka akanya gore kliniki ya rona re ya tolosekana re reke motšhine ofe gore re kgone go bona dithuso yaanong bo otlhela dithuso tse ka gore go saenetswe go ga borone kwano go tla batho hela dithuso tsone di salela go ga borone yaanong gore mo sone se ke reng ra go tshwanela ke gore kgosi le Mamoris le wena Dr. Bulubane re go sale morago re bone gore tumalano ga e le gore ga ya saenwa a re go ikwala itle re e saenele le bana ba kana le ba ba okametseng ke bona USAID mo koloing ele ga e le gore ke bone a re bone USAID re dumalaneng gore dithuso tse di tle straight di tlhamaletse ko baagi le banni ba motse wa Taung di sa fete ko ga borone go go shashorwa mo teng re ga di tsena kwano yaanong e be ile gore ke matlhotlhora mme gape se ke ne ke se bua ke ne ke lemoga lona batsadi gore le be le kgonne go dirisanya sentle le baithaopi ba rona ba le ba University ya Botswana ga mmogo le ba kliniki ya rona bo Mamoris le bokgosi ga ba ntse ba le kopa gore amogelang batho ke bao ko malapeng a lona selo se batho betso ke a se lebogela mme ke ne ke wetsa ke bua le Dr. Bulubane le ba nang le bone Mamoris gore a re direng gore gongwe lenaneo le ke se ka re gongwe ke tsepame gore thulaganyo e nna ya se nnela ruri e re e dirang ngwaga le ngwaga ke supa gore re na le dikompone di teng ka ha le tsone di ka tsaya karolo le rona ka bongwe re ka tsaya dikarolo ga e le ke kgang ya dithata re ka batla maenyana a dikoko tsa rona ra bona gore re ithusa jang gore thulaganyo e nne teng ngwaga le ngwaga mme ke dumela ke re ha rona beng ba motse re ka emela ka dinao ba ba isimolotseng ba tla bona gore re tlhoahetse mme gongwe e ka nere le ha bone ba sa tle kwano ba tla re romella dithata tse re ka beng re ka ithusa le go tsweledisa thulaganyo e go tswelela pele mme batho betso ke utlwile Dr. Bulubane le Mamoris ba bua gore tota tsatsi la gampieko ga se la go bua ke la go diragatsa go itlhatlhoba jaanong ke re mma ke eme gone ha ke le rotloetse a re tsamayeng re go itlhatlhoba jaaka ke ne ke supa gore malwetse ya rotlhe a re amile ka tsela e harologaneng mme rotlhe ra amegile ke lemogile motsamaisa tiro a re mo felele gofi ka mahuko a mantle a tswalo semmuso mme ka go rialo ke tla re ke kopile go se botlhole o na le sengwe se nae le tsa go se re ba pele go se masie gore a re be pele molaetsa wa botlhokwa-tlhokwa go se masie ke a leboga motsamaisi tiro BaGamalete tse ke tsa lona yaanong le ka la bobedi botsadi monga rona ba re biditse le go buisana le rona gore neela molaetsa o tshwantseng go tla ko lona jaaka re ntse re le mo temong re ntse re kuta tse mo masimo ona a laela monga rona gore re tle go fetisa molaetsa o ko lona gore o re bola letlhaka o ra gore o re botse letlhaka mme ba re saletseng ko morago bona gore le kuta tse di santse di le teng mo masimo ka boheo jo le ka bo kgonang gore re se ka ra nna le dikgang dipe ka moso ka ra BaGamalete ba tlogetse leruo o ra le tsamaya ka phuthologo
ya re kopa re a re tsibogele kgang eo mme letlaka leo le patilwe ke motsekiri lone o re botse jalo mme e be go raya gore kana ke ka re ntse re le bolelela botsadi gore borara bo tla palama e tla re kgwedi e ya Agasti e simolola borara e bo ya sekolong sa rona sa Setswana go raya gore jaaka le gore botswe legare ka kgwedi ya Mei go raya gore mahelo a kgwedi legare le go ntsha dilwana tsa ba ba re tlogetseng ditlebo di tswalelwa le tsone ya re kopa gore ba le ko morago mo legareng le go ntsha dilo tsa ba ba re sileng ke kopa gore a re fefogeleng go etsa thulaganyo eo ka re di-31 tsa July e be go tswalelwa ba ga rona ya re ke kopa gore a re tse moletso re go nela le ba bangwe ba ga rona mme kgang e nngwe teng botsadi ke dumela le tsore ne re kgwedi e tene re tshwanetse go nna le maitiso a go kgobokanya letseno le le tla thusa mo ditirong tsa rona tsa BaGamalete tiro ena a ka kgona go nna le tshwanetse go nna ka di-21 tsa June ga ke sa ngotse mme e isitswe ko go di-17 tsa October 2025 e le gore fa nako ya gore re kgone go rekisa le ditekete le lona le reke le tle le nne le seabe mo tirong eo yaanong ditekete di teng mo borareng betsho a re bone gore re ba bona go reka ditekete tseo go etletsa gore tiro e tle ya atlege letseno leo ga se la bogosi ke letseno leo re le tlo le thusa mo ditirong tsa rona tsa selegae tsa rona le lebalete a re kopa gore a re bone gore re a thusana mo tirong e ke tseela gore ke tsone dikitsiso tse ne ke na le tsone le re tshwanetse gore nka gore nne le phutego ka di-15 a yaka ya atlega ka mabaka gore morafe palo wa yone ne re ko tlase mme ba ga rona ba khansele ba dile ba tla go rulaganya letsatsi gape gore phutego e tla tshwara ka letsatsi lefe mme ke kopa gore a re tsatsi leo ba le ntshitse ka ya le tla go utlwa moletsa o ka gore ke dikgang tse di botlhokwa ba bua ka dikgang tsa fiscal planning di re raya ka re tlo go amega mo go tsone go bua ka tlhabololo ya rona ya metse ya rona go botlhokwa le tlo go utlwa gore tota mme ba le raya ba reng e se ka re ka moso be le silwe ke dikgang ke a leboga ka puo ne ke lebetse sengwe botsadi re na le lesome motseng wa rona wa Taung ka kwa Gamarete ka kwa go na le mme Masetse ka mogelo Setsetse o la thuso ka la bobedi a re ke kopa gore a re emele le bone re le bone re ba thuse mo tsotlhe tse re ka di kgonang go tla ba go ba mma rona ka la Sateretaga ke a leboga a re opelele go fiwa heso ka go rialo go siona ra gore ha le ka le ba program ke nako ya gore re ye go distolo mme ke tle go kopa jana go ya ka ha ke laetsweng ka teng ka gore ke motsamaisi wa nakwana ke tla be ke kopile gore batho botlhe ba ba kontle ba tsenne ka teng ka gore re na le metsinyana ha o le ka kontle metsinyana ga o ka ke wa bona kana tsenna ka kwa no tlo go go tsa metsinyana mme ha o sa na o tsa metsinyana e be re ya go distolong mme tla re ha santse metsinyana ya go batho ke kope gore re he borara tlotla jwa gore nne bone ba ntlha go ka emela gore go tsena mo distolong ke lebogela kgakololo e ntle eo mong wa rona ke tlabe ke kopile mongwe wa batsadi a tsamaele ka kwano a tse maike a re busetse ko modimong a re busetse ka go rara ka kwa jaaka re simolotse ka thapelo mongwe wa batsadi kopa mago o le a tsamaela ka kwa
Maoli. go itse ka tsone go tla go tlhaloganya ka tseo tse di diragala mo mebeleng ya rona mongwe le mongwe a ba na le kitso eo mme modimo re a go leboga go bona re ne ile bana ba ba tsileng fano gompieno go tla go re ruta kana go tla go re bolelela ka fa re tshwanetseng go tshela ka teng gore re kgone go nna le boitekanelo jo bo leng teng ra rawa mautlwele botlhoko a go utlwele botlhe botlhoko bao ba ba sa kgonang go tlaga mme le ka ntlha ya makoa a bone mme re go ba bolela tseo tsotlhe tse re di boleletsweng gore le bone ba ikatumetse ba bongaka gore ba tle ba ba thuse rara re a go leboga mme bogolo re leboga bone ba ba tsileng gore ruta mme ra re a mo nakong ye ga re emelela re ya ko malapeng a rona re ise kagiso le lorato go go one mme a re o re nea gore re go bopagana gore re kgone go isa ditirelo tse go bao ba ba seong fa ba ye go di itse rara a kone botlhe ba ba leng fano kutlwele botlhoko mo ba neye le natla nonofo yotlhe gore re ga re tswa ga re kgone gore re tlogele kagiso mo kgotleng ke be re ise le ko malapeng a rona mme ya bopelotlhomo go jwa morena rona jesu kriste wa ratela modimo rara le ka berelana go boitshepo di tsamaye le ba re tsamayang di sale le ba re salang ka kriste morena wa rona amen BaGamalete re tla takalla ka pula a re heng borara tlotla stall number 1 ke se se mo teng re simolola hela re be le gone re tswalang ko ntle metsinyana ya teng ba gaeso tsennang ka hate tle le kgone go tsaya metsi tsennang ka hate le tle le kgone go tsaya metsi e be re le gone re yang go distolong mme re he borara tlotla ya go tshwara thulaganyo yeo sentle re based go motseng wa Taung mme re ntse re tsore ke kgaolo tsa rona gape tota ko nka ikela youth group basically re dira ka tsa botsogo re itebagantse le this prevalence ya rona ya mogare wa HIV mme re dira le bomme mo re ditsang re ke wena adult at risk re tlhatlhoba malwetsinyana a leng teng bo malwetsi a dikobo kankere ya molomo a popelo
ra tle ba lone mogare wa HIV re fa bo family planning ka tsa boiphemelo mme le ga ile tsane tsa kgang tsa moraro wa HIV and AIDS ga re go tlogele hela o ka re latela ko centereng ya rona ko nka ikela youth group go tsana ga re ntse re tsamaya re na le mobile clinic ke yona re kgona gore re eme mo mafelong a leng gore ka bona target group a rona ko teng so ga re le ko teng ra tlhatlhoba jalo mme be re tlamela re fa le ditlamelo re na le our clinical partners ba ile gore ke bone ba tebelo pele so ke bone ba ile gore ga ile gore ka nna negative re rotloetsa jalo gore go na le mananeo a leng gore o ka tsenella le di-condom gore o nne o tswelele o ntse o i-preventa ka tselentse jalo so ga ile gore o ka tsogana gore mogare ona go ka tswa go amile le gone gore re nna mmelegi wa gago re na le gone mo go teng community retention support mo e leng gore re simolola re go itse go tswa hana go ya go pele re kgone gore da di-home visit mo rang ko malapeng re kgone go nna re go letsa gore re go reminder your clinical reviews kana le gone ga o tshwaregile mme o batla gore o rifile le dipilisi re kgona gore re ne le lenaneo la gore re le deliverele ko malapeng kana ga o kgonang gore go babalesegile teng go sireletsegile mme hana mo stokong sa rona se hospital se re na le sone re na le mananeo a di-condom ke tsa borre le tsa bomme le matute a leng teng a thusang gona tetsa kana go nologatsa tlhokomelo dikobo e sireletsegileng ka sekgwa re gone ke re di-lubricants so tota mo di-condomong tsotlhe tse re nang le tsone tsa borre di a di farologana ka le tsa borre mme le tsa bomme mme ebile tsone tsa borre di farologana ka botsone gape re na le di-condomo tsa borre tsone di farologana ka di-size di farologana ka mebala di farologana ka monko ka go tshwarega ga teng le ka di-shape mo di-condomong tsa borre re na le mo re go bitsang re ke size ya standard e leng gore e ka fita re mongwe le mongwe mme re a itse gore ga re ka nna re semeno re na le bone bo large bo extra large bo extra large bo king size e re bitsang re ngoto summarize ke re ba go through all the stuff so re na le tsone di-condom tse di farologaneng jalo mme tsone tsa bomme ka tse lentseng jalo le one matute ona a thusang gone wa tsa ditlhagano di bo sireletsegileng go tsone ba balesegileng re a leboga di ka pele kwa go one on one One minute, not 30 seconds for the center melody. re na le gona gape ka gore go setse go jelo tota re tlo go ruta hela ka sukiri le re e bata ile ya fasting ya mokgaisiaji mme hela re ka ruta hela ka yone le ka tsa botsogo gore motho tshwanetse gore a itshware jang jalo ga a tsaya bone go dipilisi jalo tse di go tibatsang mogare ke dithuto hela tse re di tshotseng tsone tseo re ta bo re ha yone information eo mme hela go ntse gore tsweletse ra tlhatlhoba mo motseng wa Taung. Thank you. Ke ntse ke lona. Na le borra ba motho le ka ba bona le go kae tse di go motse ba bone video am pakalo na le nna montsho tswa go UB clinic e gore ta wa re chaka di re chaka sukiri re chaka bokete wa mme re calculate go di BMI ya thank you.
know them very well. 1 second, 30 seconds. Just give them the pamphlets. Right, yeah, Just okay. let them know what it is. 1 minute. Yeah, so these are our pamphlets on both the breast exams, and then we also have some information on the back about psychiatry. And then we did also find a service that people are able to call, and you're able to, you are also able to call this hotline, and they're going to be able to help you with any psychological services that you might need. It's the first one that we found in Botswana that works when there's a phone, so we're really excited. And then these are our forms. You can write your ward, and if you're in need of any of these services, and this will help us collect some data when presenting to the DHT when trying to get people out of your specialists. Ke yone dipampiri tsa mekgatlo le ba bua ka yone ya batsetsi le ba taba e visi gore ba like sharp objects with other people like it. Right? Ke na le botsadi go siha le ka ba bolella ka mokgatlo mokgatlong kana organization e bidiwang Kgotla kana le gadi. Rona le office go ga bone. Some of the services that we offer health services. Health services that they need HIV testing and social support. And then we also offer legal services. Kara di kgapollo tsa molao. And get organization a rona e mo gaborone go crisis town e go boteti go maungo. I get gompieno a ka re le ga botsadi re na le ditlamelo tsa botsogo ka go farologana ke ya ka ntse ne ke tlhalosetsa rreo gore go na le letsela lengwe le le dirisang go itsa thibelo ya megare wa HIV le megarenyana e related to HIV. Yaanong botsadi ga e le gore they are free to come back again to engage more. I can really, you're just visiting us one by one. You can come back to us. Thank you. Bua ka dilo tsa go thusa ka tsa molao le ke ba tse leng thata. Human rights violations. We also offer SOGI training. SOGI training can we longer we sensitize people about issues of pronouns. Gona le kganya di pronoun go nteng. Gore ha wa tshwanna go nka ya ka itse go bolelle gore ka ileng. Gore ha o nte ba yana ha wa tshwanna gore o nthe wa ramma ke itse ke re nya mme nna ke batla go ditsa ke ramma. So it's issues related to that. Just 1 minute. Botswana you can. You can. Botswana you can. University of Pennsylvania. Bana di ditshekatsheko tse di farologaneng yaanong rona re tswa ko tshekatshekong e ne e ruta le go thusa batho go tlogela go goga motsoko. Jaanong gone ga le tlile go ba ruta ka diphatsa tsa go goga motsoko ba e leng gore ba eletsa go tlogela be re kgona gore re ba he maele a gore ba tla dira jang gore ba tlogele. Ba matho ba tsene mo ofising ya VDC e setolo sa bone kisa It would cook balloon for Narakhagiha. Yeah, how many tellers on one way?